Naš trubavi miš Konstantin. U mišinjoj škuli je bilo jur jako zima. Svi miši su se smrzivali. Čas je da se ocelimo pekaru Sladolu, rekao je tata miš. Kad onda u pivnici je lipo teplo, a i za jilo se ne trebamo skrbit. I ja kanim s vami, zaviknuje trubavi Konstantin, rođak mišinje obitelji. Ne, ti ne ideš s nami, ne, ti nam se ne uzle načinješ u naše repe. Zdvajali su 3 najmlađi miši. Roditelji su ga ipak sobom vzeli. Kod pekara je bilo čuda, dobri i slatki fritov. Miši su bili jur tako preglađeni da su si dali veljeg račit tja frite. Ali kad je pekar došao u pivnicu i vidio nagrižene frite, je jako zaviknuo. Ki je nagrizao moje lipe frite? Ako toga ulovim, joj njemu! Kad je opet bio vani, pogledali su se miši veliko i nisu znali kako bi mogli umiriti jadovitoga pekara. Samo trubavi Konstantin je imao ideju. Hej, mi ćemo tja frite tako nagrist da nastanu zvijezde. To su učinili. No, po dugem času je došao pekar Sladolo opet u pivnicu i se je začudio. Joj, ovako lipe zvijezde, ovakove u selu sigurno još nijedan nima. No, hvala Bogu, mojemu inušu je ipak jedno od ča novoga došlo na misli. Da. Tako, a sada, dragadica, moram i ja veljek jednu fritu kušat. I vi? Kažnje. Kažnje.